Hai menaziting coma I zaiklum ia wang ramenen mai nteu zikreuting kumjana zang kazemnyu dammai ting chua kidere insa paulia gaira adling Northeast State Nagaland के Ziliangrong Student Union Nagaland ने indefinite ban pren district के तो रहंगे कम क्यों गए बिज़े सौ गए दे रहंगे कम क्यों गए दले जगह चुदले पसुई तो में authorities मदागने Pimla murder case लम्गे जे some ibes चुदले लुपजे गने जने Nagaland pren district Pimla क्लोगे का क्लोबे पेडलम Pimla क्लोगे ते तिबे क्राम क्यों गया पुनुंग जे दे चेदबे पंपो जे दुची पेडले जगह चुदले पुनुंग जे दे चेदबे पंपो जे पनापे हंगे नुम गए दले जगह चुदले बेल पे मगरबलम पुलिस कमिश्नर ने साजा आइपोलम या चर्चित जदु कदालोइदा जाय कोर्ट के क्लोज पेगाई गुदले जे साली जायपुई मिजे दे चेदबे पंपो कल्प्रिट जे कबंगने बेल पेरामले जगह चुदले इम्पैक्ट पेड रहंगे फाइनेंशियल compensation कचरंकांग ngarablamge Nagaland chief secretary ne saja pampau pui chadi pui ki bo me hangge compensation kacharangkang financial je peigule je kamkeu gaidele je sali jane Pimla murder case de deugene Ziliangrong youth organization Nagaland ZYON banai Ziliangrong students union Nagaland ZSUN ne Nagaland Dimapur gu Commissioner of Police banai Deputy Commissioner zedu ngau ka hadodle iza ka chudle zai chige Commissioner dagane te sing rahangya kam kyo gaibe commitment ngau lup zegene pnuine pakna be face indefinite ban te rahangya kam kyo gaibe ze lokat hangya saugai radle iza kam kyo gaidle iza sali zanana katinge Northeast State gerun magza India ramlui ge puinung banai penung ka ge ka klebe petza puinung na mei no penung na mei ze panau pana pe meze de chet ben sar meze KBB ze bamdele pose gene ai ge chira hangge milung wang changmak lugalak wangalak miram ko zigene me pui mi pe zaina misim ki nam kang ko zigene me ze no ka charang kang hangene me ze ngo kalak te be changslo pa chang kana te hang de zaina ngi ka hage be disi sia be khai lak be no na ka le be ka cham cham be pe ra hangge chang zigene Zeme Council Assam Lamgene Sam Chilia Gaibe Betau Dibe NC Hills District go Hazard Pay Indigenous People Forum IPF go Lesi Sam Betau Dibe Pe Wangai Zebambli Gumze Anuram Dege Migyak de Ngandra Hangya Tate Wang Dibe Zigene Agumba Adolak Zaina Lunlak Leize Anuine Ki Zebambe NC Hills District Bifurcation District Dabe Anui Hang Bepet Gai Gulei Luze Tsunaria Kachangbe Bepet Gai Magbe Zigene Anui Kahrebe Kanangbe Misuisiabe Government daga salyagai zane lyagai ra hangene hezikreuze kana pikyo srokting kumchama zen kazem nyemai hegi inchet snapi gene chuze hegi inchet sedyak changba kun takak pi anui Zeme klo NC Hills dege bambe klo leinegidu miki ki kelage ke babe mbi ntaumak blackout light te mut kam lu za muitring za bam kam rali za ka chudli za aize Zeme klo leinege zibi mathai medaga sam za Zeme Council Assam lamgene pewang changai gulei achulus du ngo changmang mleina hangya a ketkeje sakli gaira dle aipo samlesi kraw begene ngo changmak lalu zaina du ketke du rang kya za ning tlamak za haimana pezne rangai be samza suikam rali za Zeme Council Assam lamgene chi changai za lali zana NC Hills ge anui Zeme lungmleina chimak za dolak besam Zeme Council Assam lamgene rolia gai beza kela gaira dle hengeu tebe anui puipe zana skina me namai aigene I body meze kam gaidli ningnuina bedeuchi mi zelale tingkom kreming yugene anui hreuge sangze anui non dima sam hangya district karchiba autonomous district banai autonomous council je be petkar hangya Assam ga government da ga ke je bamdli Assam ga government na haji himru kjing ke tingkom chama je kreu mai ga anui ram NC Hills district ji dima haso acheuze chi chi na hazat ke dima sa ko na taklin di zigene za aipo tingnai mi puigene seuze anui prambde na me rasom soze pleina a anui ram sing bazaina anui popai ramja anui lungles du
hingrang rui hasang na changai di dele zana aipo tingkum kreuze mingye 15 years Indian democracy zai tagine anui hreu gesang zana anui laikai ze aipo dimahaso nji pangar hangya ki ze dimanteu ze bam dele aipo lamya asam go government du anui ki be ko ze sewa se dele aipo ligum ze anui ki be de ningai hangya ingum chana ze kreuge asam go government gu ta ki pe te me top bureaucrat ramme rogine pe bo ket pezi task force ateuze lingai dele za aimebo task force ne ngum changna je kreuze ket kumge asam go government dage panigu maning report pe gaile dimahaso district nji pangai raja ne chamchei je autonomous district council pera hangge ile ateuze kagana na maira ka changje aize tate wang magrai dele jana asam go government na aipo riadu tate wang gai dele tingkum changna je kreuze skuigina tingkum changna je ngkai gu assembly budget session ge dimaso district te pangra pede sabarang bagaile kana milung siale sabarang ba galu beza te puira hangge aswatat so magze sauga indi bzi gene anui raso memang mena district te pangar hangge ke inchi je ke be bezi gene anui deu hangge ningar hangge asam ga government ne lo chum 3 times group of ministers GOM lingale kagane magumdu taze te pet kai be ngale namai riadu za aipo deuge IPF mena be asam ga government na tate wangai mak bizi gena anui sui sia be telia razai asam ga government anui deugen ning tan nangai mak bizi gena mirata be telia ra hangge ileiza IPF go extended executive committee go haro jing kaje de set ka pe ke mai ge bambe gena apo samraja kam kyu gaideli ji kreuze kana anche kyu ba mai tingmui incha sna pi gena chuze incha de set ria ka changbe ke babel light ntaw mak ze muitring bamra leize suppose gena IPF mena haram ke belunge bamle ne je kyam gaideli samria lukyo gaibe je hai menane hingyote ga hangge zane ten tiprip ga hangge je anui sia be banai mira ta be asam go gof perege te lega hangge changra haji kreuze kana anche ke ba mai tingmui chasna pi gena chu ncha de set hira ka changba hai mena ke babel light ntaw mak je blackout muitring je bam gai rali apo tan rang ke di be je te pui chil ra hangge hai mena mena nga jai ning hreu gai gulei be chilu bzi gena ning hai mena je ton di dele klum zai po samje kyan ti bileus du hai mena aigena sechil ra hangge kya gai dele chida je se chang mak jane ngo chang mak jane kya chang mak je bam leina pere ge du hai mena ket ke je rang kli ga ra dele pezat pui pe mena samrya kyo gai ndi be je hai mena ning telam gai mak je ning hreu je suket ne bam chi ra hangge The CBI menai NIA mena press release te gai beja Manipur ge CBI menai NIA mena nimni be pe kim pe asem kanan sing je Manipur police pai ge head constable kolei zaka chudlei kagana pata siap jigena zana pata te siap jigena haje ge chum kajing ke ting kum chama jeng kajim nyu ma ge pata bam ge na pachu je luton di lei je sali za Manipur ge asem kanan sing je nim di jigena na kara changbe protest te je saw magle lei zaka chudlei za CBI mena arambai tengol member asem kanan singje nimza tingom changla je ngai je chum kum ge Manipur ge kaklebe pachu bige kakzau bzi ge na le je ka chuli zana Manipur ge arambai tengol mena je kreuna total shutdown te blam ge arambai tengol mena saje Manipur ge legislative assembly ge members mlena state head wangdai kamra hangge zana Manipur ge government je main chukyu je kreu damai higin je surugge pungchu dai hang ke je demand te dele ajate pui magle designa kaklebe du pedodui zana penina agitation total shutdown te biza ten do ta zabam gule iza ka chuli zana Manipur ge kaklebe pet blam ge na union home minister Amit Shah jengo hdo jengom por hangge Amit Shah ne kugai be busy ge na ka Manipur go former chief minister and Biren Singh Banai MP lesimba sano zobaze Delhi tetle iza ka chudule Imphal ge na Zana samge baksa banai Udalguri district ge hapo banai Zeme me kage kaklebe pechiga sang bzigena kaklebe pechiga sang bam na ge hapor me guchi lakra hange SBI foundation mena kreuze chum kilometers solar power fencing ze kai gai ndele ze kachuli Zana samge hanai kum tingoi je hadui naiblam gena mina hangkai je sruk chai changdele je kachudele mina hangchum tatiba ntangma ge Kamalpur area Kamrup district ge haname mina hangchum me bo hadui ge kyukyu gai je chai dai dile je sale Assam State Disaster Management Authority ESDM imena sa je mina hangkai me je hadui naibigena chai mina hang sruk me bigena le je kachudele
Zene Mumbai ke gari tibe train ke zemena ki ge sangze ngei kak sang bezegena train gari tibe z kak sang begena zemena ka ngei begena ngai ke zem mina hangming me chai dilei zega chudlei mumbra taige Zene Chhattisgarh Sukma district ke hanam ke spy mena IED bomb kai beze pokpet begena additional SP chai di zai police spy officer me mina hangna ka hazam lei ze saling Aigena na mai inteu keu zikreu ting kumta na zen kai ze mingyu dam mai ting chua kedere insa polia bza loi gai ra dele pe gai zain king gai ni mele ne ze to dele ai mena ze klum